we want to urge you, President. We want to urge you to enter the serious debate of undocumented foreigners in our country, Honorable President. Our cities, Honorable President, have seen unprecedented marches of citizens raising concerns about undocumented immigrants. Ours is to state this clearly, Honorable President. We refuse to be against all foreign citizens, but we agree that undocumented foreigners who entered our country legally must leave our country peacefully. Once more, President, we want to make it clear we are not against foreigners, but we can't tolerate people we don't know how they came in our country, what they need in our country, what they are doing in our country, and where they stay in our country, President. So, President, we urge you to enter the debate and allow us to ensure the new immigration laws and the immigration bill that is currently in public participation mode, that it must be utilized to be the final document to resolve this matter once and for all. And those that have given foreigners up until the 30th of June to leave our country want to emphasize the point that this must be done orderly and through the processes of the law in our country. Kwethu sekonakala kakhulu bakwethu sikhona eGoli ingane zakwethu silapha ke insizweni zaseMaustela nobaba lapha sesithe ukuncinda lapha sathola nomuntu wecala ukuthi idliwe zinkukhu sisikhona ke ingane zakwethu sicela ke insizwa zonke ezivumela umoya ke ukuthi sihlangane sonke eBackers Park ekusukela kusasa ekseni ngo9 sibe nemash esibheke enkantolo la sibangalelwe khona siphinde siqhubeke sidlule enkantolo siqonda ngqo kwi-embassy yase Somalia ngoba i-embassy eSomalia sebesidelele over kakhulu bakwazi ukubeka inkosi ngosisibona izombe engeyona i-AI akuyona i-fake news is a reality bayibekile inkosi yabo futhi bathele ithele inkosi iyona ngoba isibekiwe nje izokhampanela ukuba umongameli walelizwe. Ngiyacela kangane zakwethu ukuthi eke ngosikhulu isizotha lokuhlonipha nokwazisa imithetho yaseNingizimu Afrika sibonga kakhulu kubaba uPanyaza noSufi okwazi ukuphumela obala aseseke eke ukuthi cha lokhu eke abakufika amtshele ngqo empondweni zamehlo umongameli ukuthi ngempela akasukume akasuphathwa inyongo eke maphathwe isenyelo makhulu indodana abantu bofika ngakho kumalema simdipha phansi umgodoyi inja eke usikhwehlela malema so ke siyaqeda ngaye kusasa eke siyaqeda futhi eke ngamagwelekwele wonke awahamba wonke ungakashaya umhla ka30 siyabonga. Welcome back to Insa Central. Welcome back to our channel. Xirukulu xa March in March xikombisa leswaku mundzuku leri xaka va ya a court. Loko va suka a court va ya marcha va ya at office ta embassy ya le Somalia laha va kombisaka leswaku vanhu vo huma Somalia va le ku va toloveleni swinene so mundzuku va la ku va komba leswaku hi vona vo mani tlhandla kambirhi va kombisa leswaku vahlampfa lava nga riki na maphepha va pimeliwe masiku mo koma swinene leswi vulaka ku month end ya June a va ha laveki laha tikweni ra South Africa laha kombisaka ku vanhu vo tala laha tikweni va rila hi mintirho va rila hi vugevenga kambe government a yi ku na lexi va nge le ku xi endleni a ya mahlweni a ku u tsakisiwa hi ku kulukumba or premier ya Gauteng kulukumba Panyaza Lesufi va na xivono xin'we ku fana na vanhu va laha tikweni leswo vanhu vo vuya matikweni me le handle hi vona va endlaka vugevenga hi vona va hetaka mintirho laha tikweni
leswi swi ta andzhaku ka loko kulukumba Panyaza Lesufi na vona va kombise leswaku president va fanele va nghenelela hi ku vanhu lava nga riki na maphepha va vuya matikweni ma le handle va le ku heteni ka mintirho or va heta mintirho laha tikweni kumbe mintirho yi le ku kaleni laha tikweni kambe vanhu vo suka handle va nga riki na maphepha van'wani va vona va na yona mintirho laha va nga kombela president ku a va ngheneleli president vona a va lwi na vahlampfa kambe va lava ku vahlampfa lava nga riki na maphepha lava swi nga tivekiki ku va nghene njhani laha tikweni ra hina ra South Africa ku va vona lava va fanele ku tlhelela emakaya ya vona hi ku a va swi tivi ku va tele yini laha tikweni hi ku a va na maphepha mi ta tsundzuka ku loko u ri na maphepha ma kombisa ku wena laha tikweni u tele yini kambe loko u nga ri na maphepha na hambi u ri na xikongomelo xo xiteleni a ku na loyi a nga ta swi tiva hi ku maphepha a wu na wona swo tiviwa hi wena ku u tele yini kambe nawu wa tiko hi wo u fanele u tiva ku wena u tele yini laha tikweni so mhaka leyiwani kulukumba Panyaza Lesufi loko va ya mahlweni va kombisa ku swirilo swa vanhu laha tikweni va le ku swi voneni kambe loko mfumo wa ANC u nga ngheneleli ku ta va ku ri swa tipolitiki hi ku political party yin'wana na yin'wana loko yi lava ku pfula nomu yi vulavula hi ti-undocumented foreigners laha tikweni leswi vulaka ku loko ANC yi nga lunghisi kumbe president va nga lunghisi mhaka leyiwani yi ta endla leswaku vaakatiko va laha tikweni va va na rizondo aka vurhangeri bya tiko hi ku vugevenga na ku pfumaleka ka mintirho swi ya swi nyanya laha tikweni so swi vula yini na leswi swi vula ku kulukumba Panyaza Lesufi na Nghizo Mngcobo va vulavula mhaka yin'we hi ku na kulukumba Nghizo Mngcobo va kombisa leswaku kulukumba Panyaza Lesufi hi yena munhu loyi a twisisaka swirilo swa vaakatiko a kombisa xikombiso xo not Julius Malema a miyeli nyana a tshika lava va nga na mhaka na vanhu va laha tikweni va lwela leswi va lwelaka swona hi ku ya hi mina mhaka leyiwani ya vava swinene loko u kha u fana na mina u tshama a ti-township ta kwala Gauteng ku fana na mina ni tshama ku Tembisa vanhu vo ka va nga ri na maphepha lava va endlaka vugevenga laha tikweni va dangerous va swi kota ku helisa vutomi bya munhu hi mhaka foni loko va heta a ku na laha u nga ta va kuma kona hi ku a va na maphepha munhu o ka a nga ri na maphepha u dangerous swinene hi ku a nga traceki kulukumba Panyaza Lesufi va kombisa leswaku vona va vona ku loko ku ri keni lava va nga pimela vanhu vo suka matikweni ya le handle ku loko n'hweti ya Juni yi hela a va fambi loko vo tirhisa swilo hi xinawu xa laha tikweni a va voni xo biha naswona va yima na swona ku a va fambi kambe a hi tirhiseni xinawu xana vanhu vo suka matikweni ma le handle lava nga riki na maphepha va ta famba na kombela mi khomenta mi subscribe mi like hi vulavula hi mhaka leyi xana vanhu vo ka va nga ri na maphepha va ta famba na danko